Phinde futhi uKhuzani wangena emlandweni wokunominathwa kuma-awards. Uthini uKhuzani-ke? Yaphinde yanominathwa futhi yakithi ama-awards angomhlaka 28 February 2026 eSandton eGoli Emerging Brands in Africa Awards. Khona bazokhuluma-ke bethi ke yini njalo uKhuzani ahlele engene kulama-awards, yini kuwo yena yedwa kuvelele, yini abanye abaculi bakithi bengangeni kuwona. Inkinga ila, ama-team asebenza nabaculi abanye abayihluphi ngokwenza i-information ne-research bebheka ukuthi imaphi ama-awards akhona, befaka amagama alabaculi ababathembayo. Ithi uMakhuzane isebenza imini nobusuku isihlupha ngayo ifuna ukukhulisa umsebenzi wakhe. Ilokho-ke umehluko okhona between uKhuzani nabanye abantu. Right, uyobuka uphiko lomcimbi le uzobe use-the Maslow Hotel, Sandton, Joburg, South Africa. Khuzani a musician, singer and a songwriter. Sizobona ngazo-ke i-28 zikaFebruary kulo nyaka ukuthi ke kuhamba kanjani, ukuthi uyabuya yini noma akabuyi naye. Ungakhohlwa njalo. Last year uKhuzani ubuye nama-awards ayi-2 overseas e-USA, ama-Harper Awards, waphinde wabuya ne-Best Maskandi Album laphana kuphi kuma-Summer 31 laphana eGoli ngoDisemba 14. Siphinde futhi sibone laphana kumzukulu Nkosi yami, uNdaba Ezitha lo lapha kwaCeza, uthenge unyanyavu lemonto olusha sha. Ungomunye wabantu-ke abasikile, ubani nabobani oSkhinkini abasikile, ubani omunye uMafikizolo, nabanye-ke abake bavela-ke lapha ukuthi uDisemba ubaphathe kahle. Imicimbi-ke ngoDisemba iyakhokha ngase ukuthi iba mningi kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi-ke umzukulu laphana naye akwazi ukuthi athole-ke ihashi-ke elingconywana elizomthatha point A to point B lapho asuke efuna ukuya khona-ke. Into ehle kakhulu ehle siyigqugquzela-ke komaskandi-ke ukuthi-ke bakwenze lokho. Laphana kuma-Summer 32 ama-entries avulwa ngeyi-17 zika-January 2026. 17 January 2026 zayivulelwane na kunominathwa iy'ngoma or ama-album or ama-EP ukuthi angenelele kuma-Summer Awards ajwayele ukuba ngoNovember noma December ngoba awasabi ngo-October. Right, bathini laphana-ke sizonibhekela ukuthi bathini laphana. Kuthiwa umuntu ozongenela la umuntu okhipha umsebenzi wakhe ngeyi-1 February 2025 okuyi-last year until i-31 January 2026 kule nyanga esikuyona, then bese kuyavalwa-ke. Kodwa ama-awards azothatha almost 11 months ukuthi bawacubungule bawubheke umsebenzi wabantu ukuthi uhamba kanjani. Laphana-ke online nabantu abadayisayo kulezi ndawo abadayisa kuzo zomculo ebese beyahlungwa ukuthi ibaphi abasalile. Abantu abangenele asifuni ukusikhuluma kuthiwa ubani ungene kanjani, ubani engangenanga. Abantu abanjengomzukulu umsebenzi wabo kumele benze sure ukuthi bayawufaka ngoba ube muhle kakhulu. Ngibonile umsebenzi kaMenzi wagcina ulimele ungangenanga-ke. Nesikhathi-ke abaculi bakithi besinabo, abantu abasebenzisana nabaculi bebabhekele izinto ey'njengalezi Nkosi yami. Umculi akakwazi ukuphefoma ngapha usabhizi unakene nani nendawo zama-awards. Umuntu asebenza naye uyena okuzomele amsize ey'ntweni-ke ezinjengalezo. Right-ke, bekuyilokho esifuna ukukuvezela njengamanje ukuthi ama-awards Summer 32 ayavala ngeyi-30 or ngeyi-31 avala ngeyi-31 zikaJanuary 2026. Siphinde sibone nomzukulu ngemonto entsha sha. Siphinde sibone noKhuzani Mfukampunzi ukuthi angene-ke kuma-awards Emerging Brands in Africa Awards azobe eseSandton ngeyi-28 zikaFebruary 2026. Ngisahle ngazo ukuthi siyabonga ithuba.